Ovaj video se zove Prirodna motivacija kroz ljubav prema samom sebi. Nemojte misliti da ćete stalno biti kreativni i da ćete stalno moći da radite. Naprimjer, ja se nekad probudim i jednostavno ne ide. Ne mogu da radim. Ne idem. I zašto? Zato što sam se, recimo, juče istrpeo, zato što mi nije dobar dan, ja sam meteoropata, pa ako je siv dan, ja ne mogu ništa da radim. Jednostavno se u tim nekim momentima samo zapitajte ono što smo radili pre nekoj lekciji, a to je ono zašto. Zašto vi se ovo radite? Kada vam to padne na pamet u tim momentima gde se vi osjećate nemoćno i da ne možete da radite ništa, zapravo to vaše zašto vi to radite će doprineti tome da jednostavno sednete i ma šta god bilo, sivi oblaci, sivi slonovi, vi završite to što ste trebali danas da završite. I sasvim je okej ako ne završite to danas. Prebacite za sutra, nikakav problem nije. Ako se ne osjećate danas, ako se osjećate iscrpljeno, ako se osjećate kao da ne možete sad to nešto da uradite, jednostavno nemoj da uradite. Ostavite za dalje. Pratite vašu intuiciju. Ako vam intuicija kaže da trebate da uradite, onda se jednostavno setite onog zašto to radite i uradite, ili jednostavno nemojte da puširate sebe, nemojte da trčite, da jurite kao muva bez glave, jer ako to uradite, samo ćete se sudariti negde. Ostavite da to nešto, ta neka vaša ideja, odleži recimo do sutra ili preko sutra, pa je tada uradite. Jer ako je tada uradite, imaće mnogo, mnogo većeg značaja nego da je uradite na silu ili namerno. Kao, na primjer, ja sada kako snimam ovaj video. Ja ne radim ovo namerno i na silu i ovo i ono. Ja osjećam da imam potrebu da snimim ovaj video i jednostavno želim da vam dam ovaj kurs kako bi i vi počeli da zarađujete isto online kao i ja i kako bi se i vi oslobodili nekih starih navika koje imate u životu i to, nema rada bez motike, mrzim tu frazu. Ja jednostavno volim to da radim i znam da svi vi koji gledate ovaj kurs, da ću vam svima pomoći i 100% sam siguran da ćete biti zahvalni na tome i to mi daje snagu da snimam ovaj video. Hvala vam na tome.